Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Syukuruki mapoji lauri sese arajanna fung Allah Ta'ala nakarana pamase marajana naweriki apangin ringeng pada hadere rilalanna iya onronge sikira-kira pasilen nerengi purana perintange pung Allah Ta'ala nania padupai anu najallokange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rilalanna iye kesempatange ufuminasai malai ada asi parengarangeng masalah pengaruhna hawa nafsueh. Na iya riasange nafsu rilalanna bahasa arae. Iya naritu nyawai na niya tubuhe. Makkoto paro pangilorange. Ito si riasange nafsu rilalanna istilai sidi unsur rohani ia marajai pangarunna na niya kaminan maega parentana lauri lanro alewe. Na iya nafsu aru-aru panna. Nomor siddi nafsul ammarah. Nafsu maraja maparentah. Ya naritu siddi unsur rohani. Ya edepa nulle pas palai sangi madecenge nan nia majai. De nulle patantu tege makke guna tega tomak kasolang. Ya kepa maega mui. Pangisangan na rigau-gau dee na sitinaja. Pada padanna patompo agau bawang de namelot tarima gagasan bahkan madari na fancaji wibali malulu tarima bisikan poleri iblis dan nia pengaruh poleri setange ia jalokan ngilalang lauri apusange. Narampe fungala ta'ala rilalan na akoran malabi. Wa ma ubarri'un nafsi inna nafsal ammara bisu. Betuan na deu facingi winapsukku nasang panglutan Nabi Yusuf alaihissalam. Majapunna nafsue maraja aparentana rijai. Jajiro nafsu ammarai maraja aparentana rijai. Nasuro ki papole anu nape sangkange fungala ta'ala. Nafak guru ki pasilen nerengi anu cinacaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najallo kaki pak dupai anu nabancie rupa tawe. Jadi tau angke punai nafsu amara riak ke tau rengi nacapuri ja nasabak megangi jana nadicina. Yang kedua, nafsu lawamah. Nafsu maraja asa sekali. Ya naritu nafsu punai parengaran nia malad masa sekali nareko fure papole gau maja
Dek na maelo patalle-talle gau masalah. Nasaba mengarani rifung Allah Ta'ala. Dan niya masasekale narekofure papole gau adorakang. Iye mirobawan de panun le tahangin nafsunna. Gangkan na rie barai benrang naola nasangi watatana. Gangkan na rie barai tau malalang ri sidia lalang lalang maja si matanola tetapi nasa nyero lalange lalang makasing batuan na ada jana na pegau anu sala na najama tetapi nasa mofi anu makasing na pegau nasa mofi anu makanja najama. Maka dari Allah Ta'ala rilalan na akoran malabiye walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu ampusahum. Na iya atau nareko pada papole gok maja yarek ga pada nagok bawangnya lena pada marengarangi ripungallahu Ta'ala zakarullah maringalangi lori Allah Ta'ala fastakfiru na inapa milwat dampeng lori Allah Ta'ala. Jadi topun nanye nafsul lawama angka tu dorong apa pole anu naparentange Allah Ta'ala. Nanya pak dupai anu nak jallokange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makkoto paro pasilen nerengi anu nafuran nue rupa tawe. Jadi tau punaye nafsul lawama waddingi na capuri deceng nasaba waddingi tatamba decenna nanya waditoi kurang amalak majana nasaba si mata malak de nima sesekale narek kota salai gangkan dek napa aja toba. Maka deh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia mananna anak apona adang maraja tas salamaneng naya kami nama de cenge tau tas salai ya naritu tau maraja toba. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga nafsul musawwala. Nafsu rifaka lonto-lonto. Nafsu waddingi palai sangi pegema deceng pegema ja. Namuni biasa nafapa dafadai papole decengi nania jai. Jadi si mata mapasi kore-kore. Waddi jaji yaswe naturusi pangobina Allah Ta'ala. Nikia baja naturusi si pangobina setang. Bisa jadi hari ini dia berbakti kepada Allah. Tapi baja waddi si nasabari nalupai si Allah Ta'ala. Ia asoi masam pajang. Baja nalutak-lutak si agama na Allah Ta'ala. Makomi robawang si mata napapole hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi pun naya nafsul musawwala. Naisan ni atas salana. Nekia depa nulle tahangi cinna nafsuna. Gangkana waddingi nasabari mapasi kore-kore. Yang keempat nafsul mutmainnah. Nafsu polewe riasangi ketenangan jiwa. Ia angket tompori tingkalaku madeceng. Natahan ni sininna jawat dinge napapole. Nekia lawi riasangi papole deceng. Angka nafsu ta untuk bekerja. Sarekwamangi angka nafake keluarga ta wija-wijata dan lain sebagainya. Ia mana naroyasan nafsul mutmainnah.
Angka nafsu tapi gaut deceng. Imanan naroriasan nafsul mutmainnah. Angka nafsu ta mengaji, angka nafsu ta masih dekat, angka nafsu ta baca deceng, masih kiri dan lain sebagainya. Ia naroriasan nafsul mutmainnah. Angket tiwi ki simata melo papole ria sange pasuranna fung Allahu subhanahu wa ta'ala. Nareko angka tau de gaga nafsul mutmainnah malat i parallu ria sarai nasabak de gaga motivasinna untuk papole ria sange decing, baik decing si tak gatungannya si bawa fung Allah ta'ala, makkoto paro angkes tak gatungan lori padanna rupa tau. De nama elok situlut-tulung, de nama elok bantui nareko angka kekurangan na taulenge, de nama elok bantui anak yatim piatu, de nama elok bantui pakiri miskin dan lain sebagainya. Magi na pakoro nasabak de gaga nafsul mutmainnah rilalanna lan roalina. Yang kelima, nafsu radiyah. Nafsu punai jiwa si mata mapurio rifuang Allah ta'ala maraja syukuru sininna papenya mengangkeri werenge rifuang Allah ta'ala syukuruki angka paco bari werenge rifuang Allah ta'ala nasabaraki, diberikan harta, diberikan kesehatan, diberikan pangkat, diberikan kenyamanan, nasyukur gimana nyerpa berena Allah ta'ala, maka timbullah rasa-rasa nyaman. Riwerengi ujian ripung Allah ta'ala saleji jama-jamanna malase dan lain sebagainya, maka dia memiliki sifat sabar. Maka itulah yang disebut dengan nafsu radiyah. Nareko angka tau de napunai iya nafsu radiyah sangat berbahaya hadirin yang dimuliakan Allah. Nasaba pasti yero ya sange papi nyaman na wereke pung Allah ta'ala megalat de angkani papi nyaman na matata, papi nyaman na fareng kalingata, papi nyaman na lilata, papi nyaman na ulue, papi nyaman na aje yang bakka yemana ro papi nyaman angke na wereke pung Allah ta'ala la tuhsuha de ne werulle bilang, sehingga ketika kita mensyukuri pemberian Allah, maka Allah akan ridha kepada kita. Sebaliknya, kalau kita diuji dengan harta, diuji dengan kesehatan, diuji dengan kemiskinan, buah-buahan dan lain sebagainya, semua orang pasti akan mendapatkan ujian dari Allah. Maka sesungguhnya ketika kita diuji, kita harus bersabar. Kemudian yang keenam, nafsu yang diberikan Allah adalah nafsul mardiyah, nafsu ripurio rifung Allah ta'ala si mata angkari wereng pamase. Yang ketujuh, nafsul mulah hama, nafsu ya angkel lolongan ilham pole rifung Allah ta'ala. Yang kedelapan adalah nafsul kamilah, nafsu ya angke suku amala madecenna. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengingat waktu yang rapi ramping aki, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wassada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.